الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد isung natuin pagbasa kitab Matnu al-Ghayati wal-Taqrib. Marungon mo ako? Patulog na yung pupuntasi sa mga tawin. Ubus na kita niyo ha kitab, amuin kitab na to yan. Ubus na kita niyo rin ha anwa'ul miyah at-tahura. Al-miyah at-tahura. Aming mga tubig, makajari siya, ipanuts. Sana yung nagpiplay. Nga, ito tingog ko pa-disturb. Damit yan, naubos na kita niyo ha aqsamul miyah. Before kita niyo lumatun pa dibaga, di ba ka nagtanong pag-uus? Kawaya sadya, puro mo daing habata. Amo in matibot, study. Amo in nakahapalsin, matan. Siyuwa in makatawakkal. Tumindog siya insyaAllah ta'ala, parungon niya kita sinsuwaran niya. Tungod sin amo in matan nakana. Haupo. So yung makatawakkal ka niyo. Bismillah, kapila. Singan mo? Kaifa al-hal? Kaifa awal. Kaifa awal. Bismillah, kapila. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'u allati yajuzu biha at-tathhir sab'un ya'. Ma'ul sama', ma'ul bahar, ma'ul nahar, ma'ul bir, ma'ul 'ayn, wa ma'ul thalj, wa ma'ul barad. Thumma al-miyah 'ala arba'ati aqsam. طاهر مطهر غير مكروه وهو ماء المطلق. طاهر مطهر مكروه وهو ماء المشمس. طاهر غير مطهر وهو ماء المستعمل والمتغير بما حالته من الطاهرات. وماء المتنجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير. والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. ما شاء الله. وين مريد ريال؟ أستاذ ريال. كيف أنا بكون ريال مريد؟ Baya. Kami mengat mag-interpret sa bisa na buwan. Yan na, alhamdulillah, si man nang pangatayan ko, aon hambuk matawakkal, si mayang sindin. Kaya walang din doon, pagbak sa diyang pangatod na magtuyan lukin mo. Bihaon, lumatun kita niyo pa, insyaallah ta'ala, bago tapik, amon yung pagtaon nila at dibaka. Kaya utang din doon, Juan? Uling kaya utang din doon? Amo yung title niya, unwan? Ma yathuru bid-dibaq. Ito yung kitab. Ma yathuru bid-dibaq. Inhatis indibaq. Naam. Indibaq. Paglano. Paglano. Pais. Sinbinatang. Hasupaya siya. Mapakay. Mausan. Diyan dinahantang. Bang kita magsumbay long kasapik in paisin sapik makajaritayad to mausan di isa hibukit iman makajari siya mahinang sutsi mapakaita himutang mga si mga table ini
butangan ta siya unway butangan siya Paisin ko. oo ya, ganti sin tablecloth gantian siya pais mga bili-bili impang asureng doon sutsi ba siya at uning pagtag sin paglano yan din yung paglano kanina insaman na kauna yung paglano nila sumbayon iganin pais doon maning pais ibuklad na bihan o pa mga dugo tubig o sa mga kuwan lumikatan lanuan yan lanuan na diya o diya basi pausalong nila ipag-igsin lumikatan maigmanin lumiyad to ang panilabutangan na kauna yan to mga kalamansi at tawaswa ha? Masalin suwa yan magkutkut to diwansin bakterya pahit saan sila patayon niya na at away na kauna yan to pa is rumman sumakingat sin rumman Pomegranates. ha? Pomegranates. o panal ko grenade aun siya pag kaunti mulo biya siya biya bas May sa tabak. biya siya ulo Tabak. May tabak. Ay, aso ba yun? May tabak. oo red na siya Aso. biya siya biya bas sa inloon niya biya siya orange masarap na kumain Sarap na kumain. impais niya yan to ipaggidgid mad Aso, di ba at awing kay ba na nakaw na bunga sin hamval o yan hindi ka to hamval awang bunga nakaw na makuan na kuman siya ang mga kato matapang to din namin kuan niya tumaisog ba amo tumbi masakit mga paggidgid yan asupaya maigin karaw pag-ubos siya to atawing kay ba ng asinan pag-ubos siya to ang pasyahi ibuan pagtahay niya mapakay mo na siya nabihaon ka to ganti sin mga asin ganti sin mga bihad to kataan mataod mo yan yung mga chemical kataan yung mga ano tayo pagbutang ang mga toilet yan muriatic ha bang mo yung kaya utang mag-aso in mo pa kayo sabat mga lum isang bila mo in gaddong na halong kasilyas kung makalandog ko pag sul mo naman kumantak ka maig siya sin muriatic aming kasilyas itong na yung color pagbutang muti kasi ba sulayin insyaAllah ta'ala na ini ganti na siya sin amoy mga asin kata in pais bang mo siya kahutangan beto ka kalanuan ang pamukya butang timahay mapakay mo siya mahinang siya susi sumagawa yung pangaso katan ba hayop pwede siya bihan uno ba suway sa dyan na sumbay bang mga saupa mapaisking kong naka tawatay gire o kajari ba kung salo mo bang kumatugin ang umumante mapaisking kong kitawin ka ma yathuru biddiba intapik na tubihaon ma yathuru biddiba ginisan sin masutsi ginisan sin pais amo in lumano siya laway reyha diba hindi ba amo in paglano yan uno naman in masutsi siya pwede siya sutsi labay siya reyha diba labay siya reyha diba yan nakita nyo rin kalima diba na yan di ko lang sulat ha yan dati daw basta hati yung nasa dyan ang unin diba yan din ikaisa ni ittifaq in mga ulama in binatang makaun ang panasumbay balikan kong bisara in binatang makaun ang panasumbay sin pagsumbay haaturan sin Islam bang mukyain pais niya bang munakain pais niya in binatang nasumbay haaturan sin Islam ang pamakaun bang munakain pais niya di ba mo ittifaqin katan sutsi na siya balikan ingkatan sin binatang nasumbay ang pabinatang makaun bang mukyain pais niya ittifaqin ulama sutsiin pais niya bang siyalabay hadiba wayroon salla sinin kambing siyumbay ang pamukyain pais di ba kamu wayroon khilaf sin ulamain siya
Sutsi. Sutsi. Kina? Unta bihad to isa. Sa impiaglugatan, piagdiskasan sin mga ulama. Bang saubama patay na imbinatang niya. Patay na imbinatang wala siya na sumbay. Paglabay mo, hakibay mo aon mga himantak, sabi patay na. Siyempre di na makaon. Makajari pa ba impais niya kaon, di ba kaon, masutsi pa siya. Dahil hindi inagkhilafin, mga ulo. Inkain na yadto, bang nasumbay, in binatang makaon, wayroon, pag-amuin, pagtahon, paglukatan. Ittifaking katan. Sulot sila katan, ini suts, bang nakasi. Sa impiagdiskasan, biyad diin baha bang sa upama, binatang miyatay, way nasumbay, pwede pa ba kita magpaidda? Pwede pa ba, di ba kahuntain pais niya masutsi pa siya? Kina? Kaya tiyan nyo namang uning kuwan, pag di kita kuwan. Ayaw ka umali pa mo yung nasumbay, way roon pag parakala sila. Okay. In madhab piangad ji'un. Madhab sin imam? Shafi'i. In madhab sin imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. In katan sin binatang. Katan, ha? Why exemption? Katan sin binatang. Bisan siya patay. Dugaing. Dengha. Khinzir. Azzakumullah. Tabi'ayaun. Daboy. Atawakan. Iro. Puasadya sin dua hayupini. Ingkatan sim binatang misan pa siya miyatay na makajari mo ka unin tais di ba kahun mo masut si siya madhab sinam siya. Balikan supaya mikit hapikilan إنها مذهب سن إمام الشافعي رحمه الله تعالى إبن سن كيبنا إن كتان بنتان مئتين دوغا إن دينها خنزير إبن سن كلب إن خنزير أمنا إن أمو إن ويبموت إبن سن كلب أمو إن مقتنه الإرو Puasin dua sadya hayop ini, ingkatan, misan pa siya patay, pwede mo siya kaunin pais niya, di ba kahon masutsi. Atin niya. Mangkaw na kita tiger, pamalingkating pais, sak niya, jali-jali. Inangon mo, uniform. Kaya mo in pais niya, makajali siya. Di ba kahon? Ha mga kamasjiran, hawla Arab, aun waktu biyutang nila mga haraig sinahag, sin masjid, mga pais bili-bili. Paglingkuran mo, matanam na kuman siya. Pasaling pais bili-bili, diya siya madto, koton, limingkod ka, makatugaw. Misang kompa ko nakabati, paglingkod mo naman, makatugaw, sin tanam sin, para saan? Ayaw sadya ko isang pais hedgehog. Etan yun hayop hedgehog. Unfud, pagtao na Arab. Ang sa English lang na hedgehog. Di siya nagbukuting. Sahi po siya sing tunog. Naranga mo yun yung naka-muisan. Paglingkod mo misang ko, mawaya matug. Pagkajungkat to. Amuyad tuin. Hamadhab sin Imam Shafi'i. Wairun sala niya sa butong tengkaywanan madhaba supaya lumuag-luag tiyuin amuin panghatyo. Ang kaywanan madhab hamadhab sin Imam Abu Hanifa katan sin binatang atay makajari siya sutsihun sin dibara illa al-khinzir faqat amurain baboy hindi ma sutsi kanila misanin iru pwede ba?
مذهب سيدنا أبو حنيفة. جيد؟ هنا مذهب سيدنا الإمام شافعي كتان except خنزير لمن سن كلب. إن أبو حنيفة خنزير. نعم. مذهب سن إمام ابن حزم مذهب بغداد الظاهرية أو المذهب الظاهرية. Yung pangit writing ng nakasukin. Kita nyo, madhab al-Zahiriyah. Yang nakuraan siya sin Abu Dawud al-Zahiri. Kasi yung nakuraan niya, Abu Dawud al-Zahiri, Ibn sin Ibn Hazm, sila yung sikat. Darang sila magkasabot. Abu Dawud al-Zahiri, Ibn sin Ibn Hazm. Al-Zahiriyah. Dari sini man, na Quran siya sin Abu Dawud al-Zahiri. Bukan na siya tiyawag al-Zahiriyah. Ibn sin Ibn Hazm al-Andalusi. Ibn Hazm. Dari sini Ibn Hazm. إن شلين مذهب الظاهرية إن كان لا يطهر كل شيء من غير فرق مذهب نليني إن كتان بنتم هويرؤن بيبدأن هويرؤن pagpinig إن كتان sila masutsi bang dibaon agad na rin doon ng khinzir iwan sin kalb bang madhab nila sambil pais khinzir masutsi madhab sin Allah. Kasi mga Zahiriyya ini madhab nila stick to amuin dalil po sila. Haun dalil bihad po sila. Basta sila makabak ng buk dalil amunad yuin panggayunguan. Pila na nasabot na madhab? Tun. Kayfa na madhab? مذهب سن إمام مالك إبن سن إمام أحمد دواسيلين بانكان له مذهب له لا يطهر منها شيء ويرؤ بنة أم إن مياتي إن مسد سياسين دباغة ويرؤ بس تسمياتينا دينا كو مغبائد دسين pais niya bang madhab sin Imam Malik iwan sin Imam Ahmad. Maliki iwan sin Hanafi. Upat balikan madhab sin Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala iwan sin pangabay niya ingkatan sin binatang niyatay puasin kalb wal khinzir masud si siyasin diba madhab sin Imam Abu Hanifa, iban sin iban niya, ingkatan binatang misan pa siya patay masutsi illa al-khinzir. In kalb masutsi kan. Hamadhab sin Imam al-Zahiriyya, ingkatan binatang miyatay agad in khinzir iban sin kalb masutsi sin diba. Hamadhab sin Imam Malik, iban sin Imam Ahmad, wayruun binatang bang miyatay na in masutsi pa siya sin diba. إنهي كلمة مذهب سن إمام الأوزاعي كانوا يوني مغاني يا سليني إمام الأوزاعي إن إمام الأوزاعي
In Imam Al-Awza'i rahimahullah, imamu ahli Syam. In siyayni, hambuok imam sin ahlu Syam, sin hula Syam. Bang masabot in hula Syam, yung maksud niya mo yung upat hulain. Yung upat sila ini, Syam, yung pagtagka nila. Isa amunain, Syria. Ikaruan niya, Lebanon. Inhikatunia, Palestine. Amunain, Palestine. Inhikaupat niya, amunain, Jordan. Urdun. Bangta Arabun, Suriya, Lubnan, Palestine, Iwansin, Al-Urdun. Amunain, Jordan. Upat sila ini nakauna, yung pagtag kanila, Asyam. Na yung kalagyan sin hulak Syam, yan da kaya lulukis ha, laum sin, kakitab-kitaban sin hadith. Ambok na yung mga kalagyan sin ahlu Syam, safwatullahi fi khalqihi. In ahlu Syam, sila na ini in safwa. Bang mga kato, mga chosen people, kaya panjalisin Allah subhanahu wa ta'ala. لو سن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم بang kumangi na yung hula Syam, jumato na yung pagbuno, yung pagkataan, lingog na, wayroon na karayawan sin dunya. Sabab din doon na mag-startin adlaw kaya. Nakaiwan ang hadith ng si Rasul sallallahu alayhi wa sallam, لا تقوم الساعة حتى ينزل بكم الروم في دابق. Di patimindog yung kiyamat sa hingga numao, magbaan-baan, maghuro-huro. In Rome, maksud sin Rome na hindi ba nung asfar, amo na yung mga puti, ang tao, amo na yung mga Russian, amo na yung mga Chinese, amo na yung sila yan, banul asfar. Di patimindog yung kiyamat sa hingga numaog sila ini patampat dabiq, bunuon nila yung muslimin. Law sin mga ulama, intampat dabiq, amuna in Halab, Aleppo, amuna in old cities in Syria. Before in Damascus, in old cities in Syria, amuna in Aleppo. Nawang mo kita ang bihaon, inhula kay puno na muna in was yung pagpuno yan, dahil doon gumawa in Dajjal. Katampat sin Syria, ha Iraq, ha Khurasan. Doon gumawa in Dajjal, sambil manuituyan. Fitna sa lagbo-lagbo, malhama, puno, ang kandeng Rasul, baitan kita ni Wang Jumat yung fitna, nadiru bil a'mali fitanan. Us-usin niyo. Us-us kamo mag-amal ibadat, hari pa kamo abuton sa fitna. Sa once dumagpakin iyan, mati mo in usog marayon, tao marayon. Kan alhamdulillah, nang kaudihilan sila Allah Ta'ala rijiki, waktu, makapangadji ka, ayaw mo bugtuat. Kudilan sin Allah Ta'ala sub magnafaka, ayaw mabugto nang kaubiusan sin Allah Ta'ala kusog, magdhikr, maghindo, magkatan, ayaw mabugto sabab long sin Rasul aw na waktu jumat yung fitna impasag niya long sin Rasul long siya numaog kaqita'il laylil mudlim biya siya sin amo indum ano indum bang siya tumaktak na mataktak na inut indum indunya katanya malibot sin dum masakop sin dum timigidlong, sambilin hula katan, tigidlong dito. Na impagsabar hamasa sin fitna law sin Rasul, inna min waraikum ayyaman tud'a ayyam as-sabr. Dumatong din waktu law sin Rasul, waktu fitna, waktu ipagsasabar sin Madinah. Impagsabar hamasa yan law sin Rasul, hunit niya, mithlul qabdi ala al-jamr. Biya kau sing kumumkum baka kayo. Biya din yung paso niya, kumumkum o kumako baka kayo. Impag sa barahawak to fitna, bihanin paso. Pang kau magbawbugtod sin syara. Habay, fitna haran, fitna hatabok, fitna katan. Namahang yung malappas. Bang buko na mo yung namamawbog sin syara sin Allah ta'ala. Nabang ko isag namawbog sin syara sin Allah ta'ala. Kaya kusog mo yung panindog.
Biyarayaw mo yung pag-akama mo. Misan pa kauyaon na. Haamu in tampat hipusin fitna. Inlat mo isang sindirilan kayo sin Allah Ta'ala. Di masaybwa. Law sin Rasul hadith sahih Muslim. Al-ibadatu fil harj. Kahijratin ilay. In pag-ibadat hawak tumakusugin fitna. Biyara ko naghijra. Dahil hamak ka pa Madina. Iwan sin mga sahaba. Biyara ko nag-aaral kayo. InsyaAllah. Ang kanda patutuhan. Bi'idhnillah Ta'ala. Mahasil taing kalidaan sin Allah Ta'ala in dunya o kunya. InsyaAllah. Idhan lima madhab in Imam Awza'i, Imam sin Ahlul Sham. Law sin mga ulama in Imam Awza'i, way sadya na preserve in madhab niya. Sabang paamuhon biara siya kan Imam Malik, biara siya kan Imam Shafi'i, sa amu sadya in mga murid niya wala piyag baktulin mga amuhin bisara niya. Bukum biya kan Imam Malik, Shafi'i, Ahmad, Ibn Sinhan, Abu Hanifa in mga bisara niya, mga pagfatwa niya na baktulsin kamuliran niya. Sambil piyag warisan sintao katan, sambil amuin reliable tuod biha unin madhab upatin. Arapon bang paamuhon tuod bukun hat upatinin madhab. Mataud madhahib. In Imam Al-Awza'i kawalwan tahun piyag hukumin madhab niya. Asyam sa niya. Bukaysan. Saan nalawa kayo? Na wala na parihala at ipo hikma ang kabayan sila Allah Ta'ala amuin hamadhab pati. So yun, in Imam Awza'i ang pamaham niya, hamadhab niya, in kataan sin binatang niyatay amura in masutsi in pais niya amu in binatang makaunsad dyan unod niya. Hindi makaunin unod niya rin siya masutsi. Abu Sajjay makaunin unod. Atin niya hamadhab sin Imam Awza'i in pais sin mga tiger di makaun, di siya masutsi. Di siya masutsi. So hindi kita hamadhab sin Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala. In katan sin binatang bangbukon na khinzir, iban sin kalb, masutsi siya, misan pa siya, patay na. Sababin Rasul sallallahu alayhi wa sallam nagbayta hadith, hariwayat sin Imam Muslim. In sabda sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, din kan Abu Hurairah, din kan Abdullah ibn Abbas, qala, إذا دبغ الإهاب فقد طهر. Bukun na required ka rin hadith, maghapal, sumagawa wayrun salla niya in apagod. إذا دبغ أبابيل, in معنى sin إذا أبابيل دبغ الإهاب. حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر. حديث صحيح مسلم. نعم يا رب. إن هاتس الحديث أبابيل إذا دبغ. وناتسين دبغ مدباغ. أمونا إيان كوكان verb سيانا أبابيل kalanuan sindibag, pagdibag, inpais ihab, ihab pais. Amo inpais way na dibag, impagtag kaniya ihab, pais. Apabila na dibaga inpais sin binatang uno-uno na pais faqad tahur sabunnal tudin siya sutsi. Apabila madibaga in pais simbinatang faqad tahur sabunnal tudin siya sutsi. Faqad na qad sabunnal tudin siya tahura sutsi. Sutsi. Hakayman ang riwayat sin hadith
الترمذي إنها صحيح مسلم الترمذي إن حديث لوس الرسول أيما إهاب دبغ فقد طهر إن يتوى ترمذي إن هادس أيما أنو بائس أنو بائس بانسيا مدباغة فقد طهر ناس النال تقود ما سبسنس سورين دي pagkay nasabot sin hadith ayyuma uno-uno na hati sin uno-uno na inipakatan law sin mga ulama Shafi'iyya pagkay nasabot sin hadith in kalima ayyuma amuin manunjuki pakatan law nila katan sin binatang bang bukunda siya khinzir atau kalb bang siya nalibaka misan siya patay masudsisi pasala mo yan timbayta sin Rasul sallallahu Iniusin Rasul sallallahu alaihi wasallam kalima ayyuba uno-uno na arapun in khinzir ibansin kalb misan mo pa siya pag tuwad tungki di natud siya masud si sabab sinbaran niya najis hukum biya sin mga jalmuray ni badyo jalmuray dakdakan mo sadya maignain nadyasa ni arakalan nakasulog ka niya mga milikan di magpamogpo na najis suway mo rakdakan maigin najis bukum biya sintabya yaun najis na tuod original najis misan mo pa siya pag iuno mo na di na siya makonsab mayta in original niya kumakita tabiya yaun mga tayo puting haran pero makajali pa ba sutsi yung inimutangan mo mga bukasan mo si mga tuwig ka dali recycle pa rin na ma-recycle sabab sin kari asal in khinzir iwan sin kalb kari asali nila najis unin dali hindi jaka kang maray sabab mataod na hindi pag subahat sin kayo manan may talong ng iro may lang najis diba pwede pa ito ang dahon matug magkulul aun kita ako anak muslim nagbukulul man sin iro wala hawla wala quwwata illa billah na tudka tagnaan ta khinzir unin khinzir amoy niyo ko yaw na suway ka umadya ka bihaon ng khinzir kanat na hawno sambil ha pantalon pag-usalon sing kamatawran aw niyan khinzir yan mo pantalon na aw niyan mga tsinelas pagkaon nila ring ha pais sin anak khinzir bagoy siwi anak sin khinzir pantalon sikat etan niyo bang uno sikat Job. babson Yes. Son anak in bab nah may na-pick up nyo yan tulan nyo ha ila Allah Ta'ala nagfarman halaw sa Quran in farman sin mahasud si Allah Subhanahu wa Ta'ala halaw sin Quran law sin Allah Subhanahu wa Ta'ala فإن أو لحم الخنزير فإنه رجس حول سورة كما كنتين ولا نلو بيان سورة النساء أو لحم الخنزير فإنه رجس نعم at kamulagon tarang unutod aya siya. Yan siya suratu An-Nisa.
Suratul An'am, ayat Suratul An'am, ayat hanggatus kaapatan taglima, informan sin Allah subhanahu wa ta'ala, siyabot niya kato tanyo in mga najis. Law sin Allah ta'ala, aw daman masfuhan. Yan Suratul An'am, ayat hanggatus kaapatan taglima. Law sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat susumping-sumping ini. Kung ilang mga artifact ko na. Aw daman masfuhan aw lahma aw lahma خنزير فإنه رجس. كما انتهى سورة الأنعام 145. نعم. أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه رجس. Sulat nyo na? طيب, معنى هذا إن الله تعالى سيبت نيكاتو تنيو إنجنسا نجس ينبوك هنبوك من سورة الأنعام نسبت سن الله تعالى آية دوا سجعون بسيني هون هني balik man kamu pa suratul An'am ayat hanggang tuskapatan taglima. Law sin Allah ta'ala aw daman masfuhan, atawakan dugo dam dugo. Dugo mag-anod. Insyayan najis. Induwa mo yung magpigsik, mag-anod. Masfuh. And then sifah. Masfuh, mag-anod. Insyayan najis. Aun sa mo yung sumpay umuwian, gumak dugo. Sauron sina mo yung bihaon mga tao. Ano tsubay na magkaon sila, biyan, tukaon, sauron. Pag-usat tuhitaw pa, tukas-tukas yung mahinang si atay-atay. Na, muna tuhin, pagtublak-tublakan nila. Dam masfuh, najis. Arapunin, dugo. Aun sa mga mamamikaw, manukong pasan niya mga dugo. Ang mga lawmpuan, inyad tumakfu, biyaliw na sinsara. Aun yan mga dugo. Aun sa mga timulong-timulong kawakan mo mga kuwan, di siya unuwa, datiris yung lupa niya. Ang sa mga magkuhan manok, aun sa mga timulong dugo saan nakukumpul, in iyan ma'fu, biyaliw na sinsara. Bukod siya najis. In pagyan sinsara, dam masfu' amo in dugo magpangsut, mag-anod, sauron mo, kaunod. Iwupon mo yung sahaw. Uning pagtag, dinuguan. Haram, la yajuz. Najis. At walong sin Allah Ta'ala, dahil nga mga najis taysan, aw lahm khinzir. Unin hati sin lahm. Meat. Unod lahm khinzir, atawakan unod baboy. Atawakan unod baboy. Fa'innahu sabunnal to din siya rijsun najis malummi. Ayaw ka mo kaun ka na magsuok ka na umulin. Unin hati sin rijs najis malummi. Balikan ko yung ayat.
Siyabot sinallahu ta'ala daman masfuh, amuin dugo, mag-ano, najis. Atawakan unod, baboy, sabunnaltud, fa innahu sabunnaltud din siya, inha yung damir, pronoun, magbalik siya pa, amoy nasabot before, sabunnaltud din siya, rijsun, najis. Araka la imian ko, batuan, inasabot sa Quran, punod da. Magbiat yung pais, pwede. Unod din nasabot sa Quran. Unod bangi. Bang so pa matay nga bagoy. Pwede tawad din. Di? Tama ba? Unod din nasabot sa ayat. Bang sabaw. Okay ra. Bang kaniyo. Unin nasabot sa Quran. Bukog, wala ko yung bukog. Laham, unod. Atawakan unod baboy insiya malumi. Hatin niya bang bukunda unod pais pirito mo. Mayroon sala niya. Atawakan bukog inang mo bulalo. Sa mo natin ba ito sinaya unod na. Bedlin ba ito? Ang taba mo yung ayat, bihan, bukun ka. Biag daril pa si mga sila mo in jimarikan mo. Long nila pa tuwan. Inha ini, yan yung ha ini. In ini, pronoun, huwag. Sugbat sa siya. Sabon na ito din siya. Hiso yung pag-ianong siya rin. At mo, pasok to rin lumunan. Ilang singkaywanan, in huway ni Rendi lang na magbalik siya pa, unod. Hati niya bang mumaanahan? Atawakan unod baboy, sabunal to din unod baboy malumi. Sab nagbalikin siya pa, unod. Correct ba yung pagtafsir yan? Khata. Haba sa Arab, in damir, in pronoun, magbalik siya, subay siya pabalikun, paaqrabu madkur. Paamuin mas masuok kanya. Aturan niya, pangtahibutang din nilah mo khinzir. Unod, iban sin bawi. Di ko tarin niya. In haba sa Arab, in damir, in pronoun, magbalik siya pa, masuok. Ilong singkaymanan piyabalik na pakain, harap man. Hisyuin masuok pa damir. Khinzir atawa unod. Ini. Atinin ha ini suway siya magbalik mali. Suwayin pagtafsir atawakan unod baboy sabunnal to din baboy kataan tay nga pais kataan ris. Bukun siya palaham aung kaywanan tao biha. Balis ka tintikilan. Kina asupaya ka muri sa unang kaywanan tao magpanayam-nayam sa kasi Allah subhanahu wa ta'ala. Imiyan siya magbalik lang niya pala. Hindi. In haqa'ida bang haba sa Arab, in damir magbalik siya pa, word masuok maun kanya, kung malayo. So yung masuok maun kanya, kalima mo na in, khinzir, amo in word po ba, amo in tibok, amo in work pa rin daw. Na. Okay na. Atin niya in lummi simbawi, lummi tod kariasan. Misan mo pa, yayo aning baboy biasin bihaon. Aw nalaw niya bihaon teknik maheltin baboy. Biat diin maynat palakso na sapa palakap palang yun. Lumanulong yung baboy, maigin fats. Di na maigin fats. Kari asali niya fats doon sa katan. Okay na? Atawakan kalb. In kalb, misan pa yun. Misan mo yun pa yung kalb. Di na siya lumano sindi baka. Mayta. Sababin kalb, najasa ayniya. At baran niya to najis. Bangin sa lano-lano na amo in part na sin iro. Amo nin laway. Amo na rin sa lano-lano part habaran sin iro. Sabmay ta in laway magpinda-pinda. Bang amo na in pinakamalano part sin baran sin bawi. Amo na iro. Amo na in laway.
bang makuddan maun paluluunan mo riyaak kau sin syara, palanuan mo makapito, pipasaltun kay mo sin lupa. Biyad diin na bang unod niya na? Biyad diin na bang pais niya na? Hati niya bang insalano-lano na amo na in laway niya? Bang siya kumuddan pa amo in pag inumanta at tawakan pa balde at pauno na salto nun tarakatan yung salto nun bukasan makapito makaminsan lupa bihan laway pa amo na yung pinakamalano kanya laway pa salto nun ta makapito biyan diin na ingkay mananbaran niya yan tumuhi pa siya biyan diin na bang patay na siya di bang bet inindali lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith رواية الإمام البخاري ومسلم دين كان أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب بكون كلب من وير بوكيا كلب إرو قلب pangatayan كان سوي kita marama parang tempat pagpuraos يا قلبي يا go my heart bang ya kalbi أي ياسين مشرق من سماء إذا شرب الكلب أبابيلا منه من إرو في إناء أحدكم haluluunan pag luluunan miyaon إرو nakasud nakainom habalde ataw kana pasta natahaw nuno na falyaghsilhu sab'an nung sin rasul papahuwasan ka to in baldiyaon makapito makaminsan din dun lupa mo ng pagtawon sin maas magsalto salton alam. Biyan din yung the best pagsalton. The best pagsalton sa rayaw-rayaw niya. Hinangon mo yung lupa amuin before sin last pagkuan. Makapito man na paghikasik sa tulupa na. Bukasan mo na makaminsan sa insaho. Sa to makarwa, makatulo, makaupat, makalima. Paghikaunom kuma na kau lupa. Amin aun buhangin niya. Ihutang mo maun, ang pamuhutangan tubig. Ang pamuhaw-haw. Magad din ng lupa mahinang biya mahilo. Ha? Ang kumuhutangan sukal, ang pamumagtugid girong kataan niyan. Ha? Pag-uus niyan, tukakit giran mo na kataan pamuhibukit, ang pamuhukasan, bunglawan na sin, hikapito sin, tuwig ang pamuhibutang, balik. Nakapagsarto. Jayid? May kita magsalton nasabot ko na ganyo inlaway siniru aun din doon sakit jarane uno maradul kis in marad kis sakit di siya selopin di siya mabustak sin tubig magad sadya siya flow sin tubig wasan mo magad suway mahaitin makatugsok kani in lupa bang kita on ha microscope on in lupa mahait siya Nawang lupain kumuddan kanya mamustak siya. Wayroon makapin, amuin deng hadiarasin ha, amuin laway sinin. Amuin pagyanon marab al-kis. Ang kandin hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam ini na hinang sabab amuin puan ibu mga ulama scientist simul pa ang Islam sabab sin hadith kanji. Falyaghsilhu sab'an ihdahun nabito. Jayid? Narang sa upama in laway niya sadya makapito na amo na sa rayaw-rayaw amo na sa lano-lano buhit pa isab siya biyad din ng kaywan pamaranan niya biyad din na yung pais niya pag-uus patay pa isab siya awla na tubig na tubig siya na kina ang kanda magbalik kita niyong pakita lawsin kitab lawsin muallif ma yathuru min ad-dibaq uno namanin masut si sindibak binat faslun wala sin faslun yung faslun bukun ruma ati sin faslun ni bago na isab pangadyan tinira chapter bago lawang bagoy faslun wa juludul mayta in julud jama' siya sin jild plural word siya sin jild jim lam dal jild Injil pais. Wajuludul mayta. Inkatan pais sin binatang patay. Mayta ini patay. Amin binatang. Way nasumbay.
masutsis siya sindibak. Ingkatan pais sin binatang way na sumbay aturan sin syara masutsis siya sin dibak. Lumano siya sin dibak. Yan ang sinasabot na hadith, idha dubiqan ihabu faqat illa malainkan jildal kalbi bais sin iro wal khinziri iban bais sin khinzir. Dihon sila ma sutsi sin diba. Wa ma tawallada minhuma. وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَتَوَكَنْ تَوَلَّدْ Gimwa dahin kanila karuhan. Atin niya. Ikadtuta nagsuukin iro ibansin bago. Pwede sila makanak ato adi. Pwede. Flawless sa magtanggol. Lupababoy sa magtanggol. Nagsuukin, tabi ayaw, in babs ibansin, iro, nakaanak sila karuwa. Tawallada minhuma. At inagimwa na hinang anak walad, dahin kanila karuwa. Ikad, talisad tumakajariya, asayans, pwede maganak, di sila pwede makadyan. Na, bang sa upama, ikadtuta nag-anak, in ama, iro, in ina, ba? In anak, misan siya, pilam, bida, misan siya, hybrid, di naman. Kung ko email pa, ito mo kung nasan babs, di naman. Tawallada minhuma aw min ahadihima atawa huwa daing hambuk daing kanila bukun iro ibansin amuin khinzir hambuk sa jaring kanila hikadtuta kambing ibansin bawi punalim pag ano nila mo yun puno yung pagtagi no paano ito ka English mo in ina bawi in ama kambing i-inject man to in manisin kambing harap pa ano? Ikadto tayo ama kambing in ina tam uno ba in hukuman sin anak halal at wa haram may ta isa may ta pagrespekan niyo yung bawi niyo pagrespekan yung kambing in jawab lawsin mga ulama qaida idha ijtama'a al-halal wal-haram غلب الحرام احتياطا apabila maghambu in halal ibansin haram kambing ibansin baboy kauntain haram asupaya kita makatangkis deng ha haram butangan ta magtuy allowance oops layo sabab sin subah غلب الحرام basta magpunin haram ibansin halal kauntain haram hukuman niya magtuy qaida nabang sa upa magimwa din kanila in anak misan pa siya ragbus kambing way sadya pungot haram na di ka siya ba? Di ba? Kanda suway kita madyaga bang kauma kita magkambing in tingog wayroon ikog niya alik atawakan kambing chabi alik makabuka tapos yung kambing niya matamog iulong na alik illa jildal kalbi wal khinzir wama tawallada minhuma aw min ahadihima tawahambuk din kanila simu din hukuman niya bago na isa hukuman dihil niya wa'adhmul mayta in bukog azm in bukog sin amu in hayop miyatay way na sumbay
bukog niya. Wa sha'ruha, iban sin bulbul niya. Way na sumbay. Miyatay, way na sumbay. In bukog sin binatang niya. Iban sin bulbul niya. Najisun, najis. Illa al-adami, malaingkan adami manusia, anak Abu Adam, misan siya miyatay, ingkatan ang gauta baran niya tahir suci. In binatang, bang siya way na sumbay, miyatay, in bulbul niya, iban sin bukog niya, iban katan part sin baran niya najis. Jihid, miyatay kuting. Najis. Bulbul niya najis, bukog niya najis, tainga niya najis, ipon niya najis, ilong kata. Basta siya miyatay way roon, agad na rin doon. In binatang di makaon. Misan pa siya siyumbay, bang siya di makaon tuwin unod niya, imakaon. Long tahima, donkey. In donkey asal haram, najis. Haram, di siya makajari. Kauno na mo in donkey, mo in pagkakitaan tamindaran on sa kapusalong sin magkukuan yan, magbuhat mga kuan. Misan mo siya siyumbay, di na makaon. Sa asal siya, yaram siya. Agad day sabdain doon, in binatang nasumbay, makaon, nasumbay sa in aturan niya bukun aturan sin Islam. Di na makaon. Manok, pikul sadya. Pato, sipa, nagpakit lang takakon niya. Makaon mo, di na. Agad yan kata. Nabang siya miyatay, way na sumbay, way na kataan, in pais, in bulbul. In kataan, agad na siya ba baran. May nang siya najis. Illa malaing kanin, manu siya, misan siya miyatay na, di siya manajis. In manu siya, buhi man patay, dead or alive, in siya, sa Allah. Misan pa siya kafir. Arapon yung pagyano sin Allah Ta'ala, innamal mushrikuna najas. Sa munal ko mga mushrikin, mga nagsisirik pa Allah Ta'ala, najas, imaksud din najas aqali. Najis malummi in diarasin pikilan din aqila nila. Bukunin maksud niya ikaw makaulin pa mo in nagsisirik non-Muslim. Imen, buhay na, najis sa ini, uwasan niyo iba mo. Wait na. Salamon ko si master mo, ano na to? Oops, ma'am, najis ka ko. Ikulon ko si master mo, ha? Kaya gamog lang yung Panginoon, sinakaman nyo. Na, ublan ka. Innamal mushrikun, najas, najasa, aqadiyya. Amin malummiin, diara nila, pagsyirik nila pa Allah, ta'ala yung pagkatan. Bukon sila malummiin, pamaranan. Arapunin manusya in Adami, unatin Adami, anak Abu Adam. Amo inay manusya, in siya di siya manajis, buhi iban simpatay sud sila siya. Bang miyatay way ron sa laumulin ka, rin ako mamag-ay, bukon siya malummi. Na, nagbayta yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, at farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Isra, ayat kapituan. Surah 1, Suratul Isra, ayat kapituan. Launsin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ سَبُنَّال تُؤُدْ وَلَقَدْ سَبُنَّال تُؤُدْ كَرَّمْنَا إِكْرَمْنَا مُ ونحن إكرام يُلْيَنَا مُ لِيَقْقُنَا مُ إِنْ بَنِي آدَمٍ أَنَكْ أَبُو آدَمٍ biyad din yung paglagbo ka ito tanyo sin Allah Ta'ala dahing ha mga panglagbo ikato tanyo panghulmati ang pagmulya ka ito sin Allah Ta'ala inmanu siya sutsi siya buhi iwan simpatay bukyan din ang mga pagmulya ka ito sin Allah Subhanahu wa Ta'ala naman patudyad to pagsyukuran sin manu siya damikyan nasabot hadith hariwayat sin Imam al-Bukhari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawaktu in Abu Hurairah amin piagbak sin Rasul sa'bo siya junub law sin Abu Hurairah fansalalt natilok sa Diyas miyawin Abu Hurairah na may gupabay sa'bo siya junub ang pa siya nagding law sin Rasul ya Abu Hurairah may takaulong niya kainayaon natilok sa Diyas pagkita mo sung na kung matulong niya Rasulullah
Inakulong niya baka sa kujunub, fakarihtu an, pang mga kato, fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi tahara. Mahukaw akulong nga dumamaglingkod kayo mo sumalam kayo mo simbo ko na kusot si junuba. Laong sin Rasul, subhanallah. Subhanallah, na'ajay min Rasul. Ya Aba Hurairah, subhanallah. Innal muslim la yanjus. Sa unato din muslim di siya magkanajis. Sigura kaw amuin junub, sigura kaw haid, yurugo. Ayaw ko magkakad simpito asing kayo na nintaod yurugo di makajari magkadjal. Di makajari magkinam. Malumi lang yan na. Mayroon ka sa unahan. Imbar iman la yanjus, di siya magkanajis. Abadan. Walakad karramna bani Adam. Na amurahin piyang langan kayo mo sinsyar, ayaw ko magpuasa, ayaw ko magsambahayan. Sa harapon mag-adjal kayo, pag-adjal, mapatay. Alam mo ba, ayaw ko rin mag-adjal. Na, hakay man ang riwayat sin hadith, dahin kan Ibn Abbas. Ang riwayat sin Imam al-Bukhari, sa bisra siya sin Ibn Abbas. Lang sin Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, al-muslimu la yanjusu hayyan wala maytan. Al-muslimu, in muslim, la yanjus, di siya magkanajis, di siya magkahinang malumi, buhi, iban sing patay. Sihuda kaw buhi, atawakan patay in muslim, tahir malanu siya salama-lama, sabab sinyulya siya sin Allah Ta'ala, walakad karamna bani Adam. Na, amuyadtuin, bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin amuyadtuin kiyalo kisalong sin kitab, basta hunta niyo magbalik, arak-arak, mangwayrong kipakihatihan, mga sukita, law sin muallif, فصل وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما. والمينين سن تولد جمع دين كنيلا كروة أو من أحدهما أتوا أنبوك دين كنيلا كروة. وعظم الميتة وناتين عظم بقو وشعرها بهنية بلبلنية نجس إلا الآدمي ملين كان إن أنا أكو آدم ما نسي هذه سماك إن بغسوين إكلو ونين حكمان سن إكلو makajari ba kita po mga iklog asang, iklog has, pinituhon mo iklog ay na makaon mo sari na mga long. Uno na iklog. Uno yung hukuman sin iklog. Imista mag-iklog. Baba. Uning pangilahan ta mag-iklog iwan sindi. Uning pangilahan ta insyayan mag-iklog at wadi. Hindi ta mag-accurate in dihil ka ko bisa rin. Depende kung natay ka. Banglaw na yung tay niya, ang bustot niya, hindi siya mag-iklog. Mag-anak. Sa abang way untay nga may sintay nga muslo ta minarap pakwan, mag-iklog. Inhas, mag-iklog ato adi. Ato kung magtuy kobra anong tiyan niya. Mag-iklog. Ingo aya. Iklog ay tayo nga niya. Imanus yan. Mag-anak. Mag-iklog na ako, magtahon ko. Ang puso kong tanasin ko. Mag-anak sa pauntay nga. In ista, aw nista, mag-iklog, aw nista, mag-anak mo. Allah Ta'ala. Kamura ko man, imaingat magpaamo kang sopa, maimamuin. Yan, ka. Napukuna ko siguro, sin Bisaraya. Na, amo yan insyaAllah subhanahu wa ta'ala, in pangadjian na to, tungod pa diba, dua paragraf na sa inhawa niya, hindi na sinasabot, insyaAllah subhanahu wa ta'ala.
na imubdub na rin ito yung pagpangadyan na ito, miyabot na, pawakto. Inshallah subhanahu wa ta'ala, balikyad tulumatun na kita niyo pa al-awani. Bi'idnillah ta'ala. Nang ang pangasuhon niyo, ukabilang pagpangasuhon, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.